Motor salıngan mı? Motor salınca motor salınca motor düzelt düşündürüp. Döngülese oldu. İlk adam mıngesi oturganda kişkeni ördü, kişkeni sinema çıkar eкен. Ya, aytты. Ya, tökөдү. Калтанды кагады го. Анадан кичине көбүрөөк көзүлдү экен деген. Экөөүнө бирдей коёт. Анадан кичине көбүрөөк көзүлдү. Мен дұрыс қалып жатыр, қинамай істеп жатыр. Шөбі де пышный болып түседі. Жергілікті араласып, біздің құлап аман-жаман өтмесе демекті жол-жолымызды. Не деп жатқан жаңағы? Көп қылмай жатыр. Дейді, жер жетеді. Моя фильм тоже пойдет. Баласын таныстан ба? Ау, баласын таныстан. Не kadar? Onun numara safhasının olduğunu mu oluyor? Kim ünlü Kazaksın. Burada bir olur. Ondan yana da öldüm oyunda ya. Yine hava geldi mi? Temir de hava geldi. Nasıl geldi artık? Zaten temirde bula şakırganda bunday iş yapamıyoruz. Ne şarigin ol kısmet ya. Bir varganda özümüz alsanız. Konça götürüp oldu. İstiri var. Korktum tutuyorum değil, video tutacak. Buna videonun sikerini tutma. Adam bak, yaklaşık ya. Ол самозащита деп аталат сөйтіп айтат. Жаңа Руслан сияқты қызығып тұрмай ма? Қалай қызығады тұр? Алып берсе оғын қалай дейді, андай тақыр өзінікі болса қайын деп тұр.
бақытты ғой бұл айтады. Бұндай жастағылар бұндай трактор айдамай жатыр. Алып беріп жатырмыз бәрін. Şundan tanımlar bunu da önemli. Yetiyordu. Sırtın arkasında. Aydın yetiyordu. Yelememden yetiyordu. Yeretiydi bu da. Şimdi paqa nege çıkıp ketip qırmağa, silkağa. Endi bütün zeyinishli, adis